Namar gaji bam sunghun hadir gaji keduk jungu baka Dr. Amparin Lingdo kabalong Menteri Jakarta kakot kekhia akan dikasih sajan. U MLA joka mulai ubak berasal luar marbanyang mentakasni ulai le keduk sendan jaka Menteri kakot kekhia. Hasketiat kabadi ka kamera trikam jangka. Ubak berat ulah pedi kikot kisla ber u air sibun gijing ajengmut bekejing bam syai bha hakabadi bakan di gejing bha. Ya kisam la pulih menait pulih Dr. Syabar Jella. Hadirin juga dia kerja kenduk baka Dr. Amparin dan kalian MLA juga sang Voice of the People Party ulah pensai khamba susu hakila partai khubor kanang bagi baik-baik kan syai ya kan digejing lek bakla jong sarkar. Kod kia. Thì cũng bà lấy im mong sự sự trái cái đó tụi mình pen số là cái liên trong bạch la bây giờ các bây giờ tụi có order và mình là government bây giờ cái medical seats trong cái seat cái chỗ ý thì các bác sĩ tolong bà yang sebenarnya aku boleh di kong Amparin các bạn nhớ banyak keren beri kita but nak kalian ke itu là beriang dia ke ai cuma nak kalian ke but penting ya ke flows ke dalam hapo ketika order kepada mi menahan dia. Dia tanya, kita seperti mau institusi apa ya order kepada nak kalian jom ke government kan seperti marko mengiong ya tu si going by that order, ini bagian kah jing bakalan. Dan beri nak kalian juga labatai, nak kalian juga kong Amparin labatai, perni riong, kah poin juga pengiwan hang dia tu, belum ban dirap ya ke, bertani ya ke government bagian kalian kijing bakla. Ya kata nak kalian juga lah, pediang, ban kata kita seperti ya ke order. Kata akan dia kata ke government kan sebenarnya, government lebih kita. MLA jaka Voice of the People Party bulan Mikhamad ya ka maulai constituency barista bar marbanyang mentakasngi ulalej banyak kendu ya joint secretary jong katanar ka koj kekhia jong ka Sukar Jella badru kumju ya ka menteri katanar ka koj kekhia ka Dr. Amparin Lingdo hadien ba kisamla pule nak leng ke Jella kelapan pau ya kejing bom syai hak bedai bat kejing rung kerteng hak open kategori nak penta banyak lej pule doktor ne MBBS habakran berkilat thai kubor den gajing kendo berkementeri jong ketenat ke koj kekhia ba brastar wer loyathu basibun kibriu kilafon habidai bergejing benar ro gajing pula doktor namar karkum gajing yathu jongki ki ong bakadon gajing bakla ula ong bala repet karkum gajing yo mak kan nid kisamlang khasi kilatam bani kibom dai khasi kat bahakan kathu badan kat artli kisit la banyo i ba barung ka serial number khandai bat kubasipau kiyo sanspa san penrumak balada pejpat sekalis jongka khasi jantia kategori don iwai bayo sanspa handrepo nyau iwai yo sanspa handreposan lada sim ya kene kejing yo ma katkumka ni exam kine arngut kidai bandon hak open kategori omsu hak khasi jantia susu berestawar marbanyang uliat hu ba nakaliang ka Dr. Amparin Lingdo kelakot ya u banyak kendo hak office terkam jongka tasi nengkong ban pensai hak bedai bat kene ke penta wa berstar berula ong bakat kum gajing sengau jong u bat ke parti ke sengau ba kine ki arngut ki barung kasih jantia kategori kede ban lej ke open kategori namar kajing yok mag jongki kala rengkat bat kido ki barung hakane ka thom habede kajing ya kenduk jongki yai dok yai kong Amparin habede begitu ki bak samla ki balik pulih doktor Ini mentang kadang sudah pandai kedua i kong Amparin ni po ketika Indo Stadium juga Senanti Science Secondary School. Namar ka daw kalong ba mene ki bersibun kita fun sangi kum ke parti bat sangaru simen ban pentip ini abi dia ketika notice oke order apa peni abi dia kini kena balik ban pulih Dr. Syabar Jella ke cumi apa kipentip sini bakadon kejing bakla kadon kejing bakla Kia kata barang scam ba nakaliang ke jongki beras mau nakaliang ke sen ya alis order kadon kejing ini butuh barang ini ini kumakalong kumakalong marni ni wan siapa nang dia ngalali po lalai nanti po apa
ke semua saya banyak berpesu yang additional secretariat bani kenduk yang joint secretary to the government of Meghalaya yang kata kesnya but kata kapor hang yang tu buat batu bo ham sim layo ke jing shai hak marma di ban shai lo jong kani ila pasang ban shai da komni da kom tai kita re kisam na kulit kam shai kau periksa te de nama kada Sam dapat kulit ngala fu ni ko ngam pri de jai bi don hang ne mereka ne mesti juga mangaso baca ko ya kam kata lo apa kerki itu kalau yo ngi kum bakla Kami lihat lah, yuk, ko is ka jing do nong nam ta jong ki khna ni de nang te nglawan hang ni bat ngalayo bani kendu bagi yang te po bani kren bi de kan di sarpat bani ka kam te la tapi ka ni oh hadu mentang ai kren ko ngam prin te ngong baik na tam paksa oh nama play kada ya ina kan ni kamut ngai ka don ka flow ka don ka jing bakla hang ni mara pipit hang ni ni agani ka open category kadon khat ar legacy rat legacy no nanta kadon sekali ka waiting list ni nanta kadon kani ka category jungi khasi hemne nanta kadon away kepada nanta ki you physically persons with disability category iway nanta hang ni kadon ka waiting list jong ka khasi category nanta gidon sebab ka garu kategori berkuai pati order tribes ini mo delakat kita ini nak ni ka open kategori hang ni kepada khat artli dah pipet ini pipet dah kani score bi dah pipet kani score hang ni ter kenap ba ni ba khandai ba baspo yo score ka jong kalong 556 556 dah pilih ini kena jungi hang ni bisa apply support ka khasi kategori kini kio 567 by ni way ni dalang kiso merthong ni yo 565 kalau sim nak ka score kini arnun hajisha la di bendan hang ni oh ni way di bendan hang ni number 9 bar ni way di bendan hang ni ko number 11 ke kini arnun kim di bendan hang ni ini armut, no? Ini number 11 but number 12. Ini number 11 lari ban wan hang ni apa ka waiting list. Ini waiting list ini. But new number 12 pan udah ban wan number 1 hang ni ka khasi kategori. No? Khasi kategori. Te but dak pendek ya gani ka bemut ba ni way nak kasih jui. No, ibayo apa waiting list isha kharhujan ini lah di Bandung apa kan list kasih te ngala persang man keren ngalai kendu batu joint director mana po additional secretariat no te gala persang ban pensyai maki gi ong bagadon khat sau tuli kata ke open kategori tingong ha bagadon khat sau ni man sam dia ni khat sau namar hang ni ka thok khat wei ngi tingin ya kat kum kan ni te gila persang manong ba di namar ba kini ki namar kini ki college bagi kinjit ki institutions mo nengang ong page ni ini mi keren ya ke institutions ni keren ya ka seats menta namar kum ba kolong hang ni menta la pen kemut nak kalian ka jongi hidu si seat ya kata ka di jundu ka bakrau mo ki kena ka jongi te de namar kata ngawan lan ya keren bat i kong amprin ngawan kerki namar balai namar katkum kani ko order ban report oh ni ban report apa additional secretariat la aipor menen menta bat la shai basi sunday te nama kata dang ong ikong amperin ong pej namar bayo bakla ni ong nakalian kaji la asyur balasi monde la ong ingi ban wan ban kendu kamera terekam ngi bangin ya keren ya kani bat nakalian kaji ong kin sepen shai mo dai hadu menta nakalian kajongang ong bi te du ong nakalian kajongang along I'm not clear marble tarang ilet hina kani kamut kadon kecing bakla te nakalian kajongi tunggu party nakalian kajonga yin se up lagi monday aga bangini kendu bat i kong amprin apa office rekam kajongi banyak keren bakani bangin skap kajong persai nakalian kajongi hakanu gurukom ki ken baka bakin ong bakani ka biang dei ya nakani kamut kadon kecing bakla